Karbi Anglong arlo bang pharuhini la throksya bang phuaphan COVID-19 positive ke longpon. Langsomi piarong arat ke misena towar la pendolong ka viajok kaningri. Khoya sing hanse hemalong puthot manghumi me hakwa din hormu ke longpon. Langhin adorso poisa ing piarong along hemmi ke chupida da bang phua hem Langhin constituency VDC secretary la pen ke peltia tum kahumridam. Karbi Anglong YouTuber pen patir piponsi diphalong ke doru Samson Singh ing tiji ki momir birialong karlitang sumila rong hang piaphan kachiki mo sai ke dengpon. West Karbi Anglong arlo to monar ve ke the. Karlitang sumila rong hang piaphan apran ke ena tumaphan sodak pen kang sai ki piponjia phan armu kachejeng. KSA, KSYC, KLA, KCS lapen KE dong muka karo asong atum karitang sumila rong hang piaphan kachiki modun. Dilay naka checking along puthot 3 mimi brown sugar ke nepon long. Kardom pini prime time thanbang phineli malin timung pi non arjei thai bertang ton pen. West Karbi Anglong hawar along penalong tomon herai la penarwi ki thia jok penang an hemrit thengpi thengphang na hok ponlo along penalong hemasar nung oiplang la penalong penalong hem thengpi ba pon raita thekpon long pinpur me pining tomonar wi ki the penajok hawarara da tum kisung ka siksak chetong ponanglo Kheruni Panjaram Kathar 365 News India Jangmipo ni phain ko raphor ni Jambili NGO hin pen chipatir piponsi karlitang sumila rong hang piaphan apran ke endia da tumaphan arona tengkang sai ponjia phan pura deopani hawar armu pachijeng pon pinpur pon mi mithanga rong along ke misen loka charli athai ka viajok apia potum karlitang sumila rong hang piaphan lopa charli dunang pura roha Nogam district kengsang hem chubidun lo bonta hem khuatum aning kelang no jok prokas borthakur lepena so potum chulangrem de da phi mi kai ponchok lo Lapuson na sai lang no aprang penta arjulong nilang karjulong amata erengang mi thuprok ningki oi kachi jinsu mo aphi lapuson na sai kelang no badu se tami ke pachoklem hai hedet jiaphan sodak pen insai vek nangji an parta lapuson khei ki sung ke boya hot ke the ki dingatum labang solama puthak non puanta ki du dunjoya jok hawarara da tum ningki dukla pen mang huprong lu pusi patumi bor pothar police station angkang diopania hawara long armu kachi jenga long kachitong ara do anatum pherang kya theng no ningji pon bor pothar pen jotnu sing be 365 News India Jangmipo ni phain ko raphor ni dongmuka KSA KSYC KLA KCS lapen KE aro asong atum chingrum si dongmuka longkam teron akumlina thengno milur kai ponsi karlitang sumila rong hang piaphan chomrong me ka pedudun longjia phan arnama phan ardom pi mate chikimo pon Lason se adun thu Karbio somar angtan kona so hem ke chongdat lapen ki duduna bang phubang phido an phan hem nang pacheli pon lap nang ji lapen anutin ta bor I cherap chitu si labang so sai pachun pon nang ji pu rata phan than pachini pon lapen puthod roha lam kia long adai ke dove ka bang phwa phan hem kang sam ke beng pon chot kali kok that piwek nang ji pu hang taram pon si patumi ka chikimo pon asai ing ton pon Hawar ka happen Ruby Singh Hansi 365 News India Karbi Anglong YouTuber pen patir piponsi Jangmipo ni phain ko raphor ni kangsam diphalong ke doru Samson Singh ing ti chiki momir birialong karlitang sumila rong hang piaphan kachiki mo sai dengpon Ongdung ke thekeria tum chetong dunsi karlitang sumila rong hang piaphan ahok peda kang sai ke longjia phan chethan chimumpon Lapen ahok peda kang sai long litik ke milura mede pa meblong nangni lapen adai ki dovek abang phwa tumaphan capital punishment mate apran armut vek nangji pusi hangpon lapen social media lapen news channel along khei ka charbu mimi alam the mate comment kachipi ke chokche lapen Barun Gupta po abang phu Karbi lapen boro khei aphan Jumime jununo ke jongpona puthak APHLC spokesperson angtong ing tipen pinrempon Dipupen Debram Kathar 365 News India to pinindak Guru Samson Singh di Amir Biri long dak itum anjir lo amulo sumila rong hangpi aphan itum kachikimo itum ningduk pendak milur kaipon lo labang so milur ke kayang deng bang jasemet pet Karbi Anglong YouTubers at community mate latum chingrum pet sida dak ke sai deng pon lo mate ladak kadu ko be
obekimi tum jase met cerap dun lo klasi isi pinitame ningduk cepak lang lo labang so ningduk cepak Langhin constituency ke parlo poisa ing tiarong amekar dancing dog bia hem me ki chupi da birta arjulong si puthot patumi jang mi poni phain kora phorni Langhin constituency VDC sai phuatum arjulong si VDC secretary Krishna Basumotari lapen Jonjoy Narjari atum ke phove ka bang phwa heman paledam si jangthu sanghan kera pajerdam si non season ki minang lutlote alang liphan PM waya hemso kimpi pon puputa pachini tekang adun thu ke peltia song tum sita patumi me ke chupia bang phwa heman paledam si kisung ke boy la pen kupia ke rap nang jilang ma pualam the kachipi ponjia phan paledam puta birta nang pale Samilang Sopen Mijuram Hanse 365 News India Itu ঘৰটো অকমান ইহঁতৰ দুখ বুজ ল'বৰ বাবে আমি লাংহিন বিডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ আহিলোঁ আৰু যিমান সম্ভৱ আমি সিহঁতৰ অভাৱটো পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইকাৰণে সিহঁতৰ কাৰণে সমান খোৱা বোৱা বস্তু আনি দিছোঁ আমি এই সময়ত সিহঁতৰ দুখৰ লগত সহভাগী হৈ এই সময়ত আপোনালোকক জনাই ভাল লাগিছে লগতে এই সময়ত বিডিচিৰ হৈ একটা আশ্বাস দিবলৈ বিচাৰিছে অহা মে মাহৰ শেষৰ পালে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে যেটো এনাউন্সমেন্ট একটা দি আছে সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে যেটো ঘৰ আইৱাই ঘৰ দিয়া হ'ব এই ঘৰ ফাৰ্স্ট ফেজৰ যেতিয়া আহিব পোনপ্ৰথমে একেতৰ ঘৰটো ফাৰ্স্ট লিষ্টত আমি হুমাই দি পেলাই কৰাৰ চেষ্টা আমি কৰিম Patumi jang mi poni phain kora phor ni kang sam por phai phora chiti malom dilai naka checking ki bi pon along puthot 3 pon mi gram pharu sir keb rakep brown sugar ne pon long ihum AS01 ET 0910 Tata Safari along pen labangso 3 pon mi brown sugar engineer lo sabuna hom pen nang patu si kewan lapen inut Majid Ali Lilong Imphal Manipura Soraphan nep ingnang pon lo pusi police atum pen than pachini Hanjang Langso Pen Bistu Lekthe 365 News India Langhin MSC constituency ke parlo bini hansia rong amekar khoya sing hansia hem langtu ki hut pon along pothot hako ko harmu tin me long liati buk akithya ki bi pangrumpet humkep long liati buk long pon labangso ke long pon atibuk hei hoi carbon dating claim ponsi pangthek pami pen kirim kabirti pon japhan pothot khoya sing hanse pen karbyang long autonomous council asai phuatum mate museum department aphan chuningri pedopon Samilang Sopen Mijuram Hanse 365 News India Bharat det PR lo COVID second wave nang ki prungalong puthot karbyang long arlota bang pharohini ra throxia phan positive lapen active case pangthek ponlong lo patumi jang mi poni phaing koi ra phoan labang song bong bang sirke patuma phan nonamat COVID hospital along ke solang pon bomlo lapen bang pharoi sira throxir ke braner cap atuma phan home isolation si pedopon toy Pinpur ponme Maharashtra lapen Delhi sonson along triple mutant coronavirus nangke plang penajok pinang an kithi ke jang nang do nanglo lapen patumi an ke asamar lo sita bain koira ke thoman plengtanglo ICMR pen pangdak pon ateng non B1617 COVID virus ka chiun prapik lapen niniang bong tang thek chipaklang pon un adun thu ICMR pen pangdak pon vaccine ke en akenang sot Vaccine ke enabang phuatuma phan mutan virus unki un sita kithi panahok ponang thek avelang lapen corona pen kiso chipajok un Bureau Report 365 News India Lakhain ko rapho nilip constituency ke parlo langsomi piarong along sarkar pen asontin da kilong dun ke tang rejok langsomi piarong arat ke misen na towar lapen dolong ka pen kisung ka chichak nang Jongdam me nili barlo kapre karong anke black topping kali pusita sand gravel atowar anke palirin tilo bon sita pinyar ni anta lang sumipya rong abangke towar la pendolong palele lang pusi halada garata tum chithan pon la sila bangso kisung pen kape jog jiaphan karbiang long autonomous council CM Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh Be anpar ta bokajan LAC Dr Numal Momin nilip MEC Pubitro rong pia tumaphan prabjin pen towar la pendolong ki pipon jiaphan chuning ripon Lapen aduntu kilik nang lipo hot kachi chakte kangalam pipot si papleng predet lo mate wot ipaka phan chotlo ma puta lang somipi arat aning ki pungalam chepaklang renti
Nilipen Musasteron, 365 News, India. Pinia Berta Galapuan sa Kangton Iglo, Adjo Kemi, Cardong.